one day nivuke niphethwe inhloko nibuza omama ukuthi mama akuphi amaphilisi lawo okuphorisa inhloko yazi angwazi samkere ngagcina aphethwe uSipho nivere nibuza uSipho Sipho azange wabone amaphilisi okuphorisa inhloko uSipho anikhombe amaphilisi lawa arong ya shem amaphilisi ngwabonile shem alapha ekhabetheni uthathe lawo alapha ka right ne ungathathi lawo ala ku left uthathe lawo ala ka right nivere niyera pa ekhabetheni nithathe lawo arapha ka right nithathe 2 niwaphuza maniceda ukuwaphuza amaphilisi manithi nibheka amaphilisi ayibo amaphilisi musokunonisa umkhaba yewona Sipho why unikhombe amaphilisi lawo arong amaphilisi lawo awazi ukuthi ukunonisa umkhaba ya shem vele bengifuna ukuthi umkhaba wakho bomkhulu uzoyekudelela after 5 hours manithi pha senginomkhaba ro omkhulu wena Sipho yazibona ukuthi manje uyenzeni bheka manje ukuthi senginomkhaba ro omkhulu abantu sebazoniterera lapha banibize ngokhabazera banibize ngomagwinya ibhubezi banibize ngomaqhumbasi wena Sipho angeke niphinde nikorarere one day niyazibuza niyaziphendula ukuthi ngabe usubscribe ku YouTube channel yami kunama video amnandi lapha ku YouTube channel yami nikhuluma my first time in Jozi thatha lento ayinabungozi smash or pass ispoko stolen iPhone namanye amaningi make sure ukuthi wasubscribe ukuze ungaluzi ama video amnandi igama lami la ku YouTube uSamkero Skits thank you nyazibongera bye bye